Lijep pozdrav cijenjeni gledatelji, dobrodošli u Zapadnu stranu. Moj današnji gost je Matej Mudrovčić, bivši sportaš, diplomirani ekonomist, poduzetni glazbenik i glumac. Pa Matej, dobrodošao. Pozdrav svima i ćao. Ja sam Matej, ukratko, to ste već čuli. Evo, ja sam tu puno toga nabrojala, pa krenimo redom. Na što si trenutno najfokusiraniji? Što ti je u prvom planu? Dobro pitanje. Ovako, najviše trenutno me uzima glazba, jer sad sam se taman vratio, svirao sam na moru, imam neki novih kombinacija koje vježbavam, snimam pjesmu trenutno. Trenutno sam najviše u glazbi, ali ne znam, vidim se da radim puno stvari odjednom i onako sve to malo po malo guram. Sad ćemo vidjeti koja će mi najviše uzeti, trenutno je to glazba. Kako je krenula tvoja glazbena priča, pošto vidim da je to nekako highlight? Da, to je pa zapravo ja sam prije bio u profesionalnom sportu i onda sam imao sam jednu ozljedu pa sam se vratio sportu, ali to više nije bilo to. A već neko vrijeme sam razmišljao da sviram i na kraju sam dogovorio jednu gažu, čisto da probam Kad je to bilo? Pred 3,5 godina. Aha. U Morrison hotelu kojem ovim putem zahvaljujem što su me ugostili, iako sam bio u trenirci i totalno sam izgledao oko sve, samo neko da znam pjevat. Tako da, evo, tak je počelo i onda je se malo zakotrilo, pa sam počeo malo više na tome raditi i eto, pomalo ide, ne mogu se žaliti. Vidiš li napredak u odnosu na tvoje prve nastupe i sad? Što se promijenilo? Pa, puno toga, jer ja uvijek, što u nečem ideš naprijed, to više vidiš koliko toga zapravo ne znaš. I onda kad sam krenuo angažirati i svirati, onda sam skužio, mogao bi ja to pjevanje popraviti, pa sam upisao satove pjevanja. Pa onda sam skužio da na sviranju imam prostora, pa sam satove sviranja, pa se u međuvremenu dogodio jedan musical, pa onda sam malo nešto i u glumu. Tako da sad aktivno radim da sve to popravim, da stvarno dođe do neke razine koju ja želim da dođe. A cijelo vrijeme si sam radio na sebi? Pa u kojem smislu sam? Učio sam gitaru. Evo sad si spomenuo da si nedavno upisao i satove pjevanja. Da, satove pjevanja sam upisao pred oko godinu i pol, tu negdje. I počeo sam ići moram zahvaliti profesorici Mireli Brnetić. A gitaru sam išao opet na par sati pa sam onda nastavio sam. S tim sam išao u osnovnu glazbenu školu, ali nakon osnovne nisam ništa svirao, nisam uopće bio aktivan u tome, u smislu da želim napredovati, jel? Tako da guram pomalo. Koliko ti satovi pjevanja sad pomažu? Pa jako puno, jer u početku kad sam tek krenuo, znači nakon tih prvih gažica sam počeo osjećati, sam počeo osjećati da je sve, da me boli grlo, da radim 2 dana za redom ne mogu pričati i onda sam skužio nešto na nečemu trebam poraditi. Tako da sad stvarno Bogu hvala mogu da radim par dana za redom bez da osjećam neki umor i stvarno to je najveći napredak, jel? U smislu da zdravije pjevam, ajmo tako. Ali ipak je baza svega nekakav talent. Ko je kod tebe to prepoznao? Je li te neko pogurnuo u tom smjeru? Pa meni cijela familija nekak muzikalna. Tata svira 3 instrumenta, brat harmoniku, sestra harmoniku, imam ujaka koji se bavi glazbom i svi su nešto muzikalni, ali nitko nije od toga sad išao raditi nešto više osim ujaka koji je u duhovnoj glazbi. A onda sam, ja odlučio nisam ja u startu kanio, ali kak se zakotrilo, kak me taj svijet sve više uzimao, rekao ajde probat ćemo ga gurat pa ćemo vidjeti dokle ide. Za sad je okej. Koliko je trebalo da svoju glazbu, svoj glazbeni izričaj podijeliš sa ljudima? Koliko je hrabrosti zapravo potrebno? Joj, da. Ta prva svirka, znači tresao sam se ko prut, sad se tresam kad se sjetim stvarno jer nisam nikad javno, nikad na mikrofon i onda kad dođeš pa sad svi su živi došli, naša prva svirka, znači 100 ljudi mi je valjda došlo, jak. Ok, dobro, to sam pregrmio pa ajde, onda je s vremenom sve lakše i lakše. Ali da, trebalo je, sad me recimo najviše zanima kako snimam autorsku stvar koju sam sam napisao. Baš me zanima kakva će to reakcija izazvati, stvarno ne znam šta očekivati. Kako si se borio s tremom, je li imaju postavili tu nekakvi trikovi? Pa, nisam pio alkohol, da nisam kao išao, jer šalim se. Pa zapravo neki poseban trik, ja mislim da je stvarno sve stvar prakse i vježbe. I s vremenom uvijek sam se nekako gurao u neke stvari koje iako mi nisu konformne, ajmo, pa će onda sljedeći put kad dođem u takvu situaciju, on će mi biti lakše. I evo tako malo po malo, sad stvarno s tremom nemam nekih većih problema. Mislim, uvijek je neka, ajmo reći to, pozitivna trema prisutna, ali ja mislim da ako je nema, onda ti nije stalo. Mislim da mora biti bar neka mrva, znaš. Da. Komunikacija s publikom, jel ti to dobro leži? Koliko je to bitno? Znači nije samo dobro odpjevat?
Pa da, ja recimo općenito nisam fan nekih tipa pjevača koji su onako mehanički savršeni, ali ti ne osjetiš da ti je on prenio to. Meni je recimo najdraža izreka nemoj pokazati šta možeš toliko koliko da pokažeš šta osjećaš. Aha. I to je baš tako, kad ljudima daš dio sebe kad daš sebe u toj glazbi, onda puno lakše to onako i slušati, ljudi se osjećaju s tobom, znaš, kad te osjećaju kao osobu, a ne samo neki lik svira. To je to, jel? Tako da mislim da je ta emocija uvijek broj jedan, bez koje stvarno ne bi nikad htio ostati. Prepoznaješ da je to publika prepoznala? Pa, kako se vraćam na vježbanje, kako vježbam i kako onda sam sve opušteniji i onda i taj dio je sve bolji. Jer kad si ti sam sigurniji u svoju izvedbu, onda si lakše se opustiš, znaš, a kad si onako šta će biti, onda ne možeš dati to toliko. Tako da mislim da koju svemu malo po malo guram naprijed. Evo, još uvijek ne sviraš svoje autorske, ne pjevaš svoje autorske stvari. Kako odabireš što ćeš pjevati? Jel to ovisi o publici ili je tu ipak nekakva stalna lista pjesama koju onda upotpunjuješ, mijenjaš? Pa, ja u pravilu uvijek imam neki svoj stil koji furam i imam neku granicu, ne znam koju ne idem. Sad recimo, konkretno puno više volim svirat strano nego domaće. Naravno ima odličnih domaćih pjesama koje slušam, ali ja nekako, pogotovo kad sviram, nekako sam više u tom, više mi je stranih uzora, jel? Ali šta odabirem, skužio sam da ako se ja budem išao prilagođavati tome šta netko za tvoju svirku traži, ne možeš sve zadovoljiti i onda na kraju ću biti prosjek i neću biti to što želim biti. I rekao sam, ok, radije na nekim mjestima neću svirati, radije ću ostati svoj, nego da šaltam, da budem prilivo, da kako mi u tom trenu treba, to ću svirati. Šta onda odbijaš neke angažmane? Pa, odbijam jer, recimo kažem, kad sam tek krenuo svirat nisam bio toliko toga svjestan i nisam osjećao to, svirao bi što treba, nije problem, ali nakon nekog vremena sam počeo kužiti da neke stvari baš sviram, što sam spomenuo, mehanički, da ja ne mogu se u tu pjesmu uživiti i da to ne dajem sebe i to se točno osjeti, vidiš na ljudima da ih nisi zarazio, da te ne doživljavaju. I onda radije ću odraditi manje svirke, ali radije ću svirati što volim, nego svirati više. Nije mi novac primarni motivator, jel? Tako razmišljam. Koja je onda to glazba po tvom guštu? Koji bi to izvođači bili kod nas, strani? Pa ovako, ja sam jako širok u tom, znači meni odrastao sam na nekom roku i popu, a opet volim više old school muziku, ali imam i super novih izvođača od stranih tipa, ne znam, Rag & Bone Man, on mi je baš top, Sia mi radi super glazbu i tako, Bruno Mars kojeg ne možeš zastaviti. A od domaćih tu su klasika, ne znam, opet Oliver koji je klasa bio iznad svih ostalih i ne znam, Džibo koji je fenomenalan tekstopisac, ne znam, Bare koji nije vokalno nešto, ali Bare je institucija, meni njihova glazba majke, stvarno volim rock pa punk rock, Tako da imam stvarno dosta dobre glazbe, ima i kod nas i super je što vidim puno mladih novih koji nadolaze s dobrom glazbom, samo se bore za medijski prostor, tako da to je malo veselo. Evo, to sam te htjela isto pitati. Misliš li da je danas, iako je možda lakše doći do publike kroz društvene mreže, je li glazbenicima ipak teže probiti se pošto je i veće tržište? Pa da, mislim da je teže u smislu jer upravo zato što je toliko kanala, puno je više glazbe. Sad doslovno za, ne znam, par sto eura kupiš opreme, ako se dovoljno uputiš u software, ti možeš doma snimiti pjesmu stvarno više nego ok kvaliteti. Pa je sve to jeftinije, cijeli taj proces je nekako dostupniji. Ali, kažem, mislim da je sad problem toga što to sve jako sad brzo teče. Pjesma je hit mjesec, dva, ajmo, ako nemaš nešto novo. Da, tako da, ne znam, recimo, baš se ja na svirkama kužim da neke pjesme koje su starije žive među ljudima puno bolje nego skoro išta u zadnjih 10-15 godina. Baš jer, kažem, ta masovna produkcija baš je to sve nekako, pressing je veliki da bude nova glazba, samo izbacuje novo, samo vrti. Kako onda zadržati tu magiju? Pa ne znam, stvarno evo ja kažem, tek sad krećem s autorskim pa točan odgovor ne mogu dati, a jer nadam se da neću, mislim, probat ću se boriti, ja sam opet old school kind of guy, probat ću se boriti da ne ulazim u taj masovni džir, nego da radije malo po malo, ali da je kvalitetno i da je najbitnije da je autentično, da ja ne radim nešto da bude komercijalno, nego da bude preslika mene. I to je što bih ja htio da moja glazba bude.
Evo, ti si još uvijek mladi glazbenik na nekakvim počecima. Kako je krenulo to dogovaranje gaža? Kako taj dio ide? Joj. Pa, znaš šta, za tu prvu svirku, ja sam bio pitan na par mjesta, ali sad zamisli, znači, igram za mladost, non stop sam u trenirci, imam 2-4, znači, ogroman sam. I dođeš negdje i svi onak, čekaj, ti bi pjeo. Daj, hvala. I onda, evo, zahvaljujem svom frendu Vukiju, koji mi je dogovorio tu svirku u Morrisonu. I rekli smo, fakat dečko bih htio probat, on zna gazdu, pa kao, ajde, pustit ćemo ga, nek svira. Na kraju su bili zadovoljni, pa eto se, iz toga, pa me preporučio neko drugo mjesto. I opet, kažem, malo po malo se zakotrljalo, tako da. Bilo je, pretpostavljam, i teških trenutaka i nekakvih loših iskustava? Pa je. Mislim, uvijek ih ima, ali kažem, generalno, ja nisam ušao u to da mi je sad, da su mi financijski ciljevi, ja sam ušao, to je stvarno volim glazbu i stvarno se želim tim baviti do kraja života. Sad koliko aktivno to ćemo vidjeti, ja se nadam jako aktivno. Prosti, bila si me pitala. Koji su najčešći, recimo, problemi? Najčešći problemi? Pa meni je bio, ja sam baš najveći problem skužio s tim, šta kad ima, tipa, jako je sezonalno. Znači, recimo, sezona na moru je super i onda dođeš ovdje, onda je puno manje, onda je advent opet super i onda nakon adventa opet rupa, znači, svi se zasitili, bila je hrpa evenata. I ako moraš znati i raspolagati resursima i moraš biti spreman, gle, nekad neće biti, tipa, ne znam, da me hvati alergija, pa 3 tjedna ne mogu pjevati. Sad ti sve otkaži, znaš, Tako da ima ta sezonalnost je dosta problema, ali to je opet jednog dana, ako si stekneš neko, ajmo reći, ime i to je sve manji problem. Ali, u startu je dosta gadno s tim. Bar meni bilo, još uvijek je. Dijeliš li iskustva i s drugim glazbenicima, mladima koji se pokušavaju probiti? Da. Surađujete li? Surađujem, ja se sviram, znači sviram, pjevam nekad sam, sad sviram s jednim klaviristom, sviram jednoj djevici iz Voice-a, pozdravljam ovim putem Laru de Marin, njoj sviram, sad dogovaram još neke nove kombinacije koje neću najavljivati, ali pričam puno i krećem se puno tim krugovima i znaš, lijepo je kad te neko razumije, jer svi vide izvana, znaš, gle, on svira i super, znaš, radi što voli. Da, a di su sad, ne znam, 100 sati vježbe, a di je sva oprema koja stvarno košta, uvijek nešto moraš kupiti, uvijek ti nešto crkne pa moraš nadomjestiti, pa ako želiš da to je na neku višu razinu, moraš uložiti da bi to sve opet zvučalo bolje. Tako da kažem, uvijek svi vide samo onaj lijepi dio, znaš, on dođe od svira 3-4 sata i ode doma, ali da bi to zvučalo nešto, iza toga stoji stvarno puno više. Ima li tu nekakvog potkopavanja, ljubomore? Pa, ja se do sad nisam puno s tim sretao, ali, zvuči čudno, ali kroz sport stvarno sam jako puno naučio, ajmo reći, o ljudima i nekako čitati ljude i stvarno sam, god imam 600 čulo za to kad mi neko u startu, nešto ti ne valja i onda u startu neku distancu radim. I često sam skužio da tu distancu radim s razlogom jer poslije tipa čujem za tu osobu da je nekog nešto pokušao sabotirati. Ništa iz osobnog iskustva? Da, kažem, malo iz osobnog iskustva je nešto neke mrvice, ali ništa veliko. Tako da Bogu hvala ne mogu reći da sam imao nekih velikih problema, da me neko nešto sabotirao, ali uvijek toga ima. Uvijek ima tih nekih ljudi koji gledaju, dođu do svog cilja, makar to značilo nekog drugog izlaktariti od toga. Koliko vam društvene mreže sad pomažu? Pa ja sam marketing po struci, pa mi je prilično jasno da danas bez Instagrama koji mora biti ažuran i Facebooka i svega toga nekih redovnih objava, ja opet mislim, ako si ti autentičan i ako je autentično tebi da ne objavljuješ često, bolje tako, nego da ti sad, ja ću sad isplanirati, 5 objava dnevno i ja ću se smješkati, ali će to biti fake i to ljudi prepoznaju opet. Kažem, mislim da ljudi ne znaju šta osjećaju točno, ali osjeća da to nije to. To sam već čula od jednog glazbenika, baš je bio marketinski, čisto je to rekao, da. Da, sorry, nisam ga skopirao, fakt. Nisi mogao. Kako se, kad staviš nešto i na društvene mreže, otvoren si za negativne komentare, jel? Izložen si negativnim komentarima, kako se s time nosiš? Ja tu baš imam, pokušavam, ima jedna izreka kao ego je dobar dokle god nije toliki da ti zaklanja pogled na svijet. I ja stvarno, zvuči čudno, stvarno više volim kad mi neko da konstruktivnu kritiku, negativnu, i iz toga, zapitat ću se, proučit ću komentar, ako ima smisla ću je prihvatiti, ako mislim da je samo neki da nije s dobre namjere, nego samo neko, ajmo reći, pljuvanje, to neću uvažiti. Ali
od bravo niko nije baš napredovao. Ja uvijek stvarno ljudima slobodno pišite, kritizirajte, ne znam, dijelite šta god, slobodno samo recite to šta mislite, jel? Jer kažem, od svakog se može čuti ili kako nešto raditi ili kako nešto ne raditi, jel? Tako da stvarno volim iskrene kritike, to mi je onako. Evo, iz tvoje priče ja mogu zaključiti da to je tvoj posao sad, glazba. Pa da, mogu reći da. Trenutno živim od toga, što je opet moji su onako dosta u startu bili, pa guraš i faks. Naravno, diplomirao sam, pa ajde, onda sad mi je lakše. Znaš, kad mami pokaže diplomu, onda je sve okej, sad radiš što hoćeš. Ali da, trenutno to ne bih nikak htio shvatiti baš kao posao, ali sam maksimalno ozbiljan u tome, bar se trudim biti. Tako da... Ima li planova i za nekakvu ozbiljniju produkciju, spotove? Pa da, ovo recimo što sad trenutno snimam, već dogovaram i spot, tako da onda ću krenut, probat ću to, sad ne ganjam neki komercijalni uspjeh s tom pjesmom koju sad radimo, nego stvarno želim dati sebe u to. Ako se to ljudima svidi, super, bit će mi jako drago. Ako ne, to sam ja i ko me voli takvog voli me, ko ne, opet ću kažem, rado poslušat konstruktivnu kritiku, gle, ovo si možda moglo ovako, ovo je možda moglo onako, ali na kraju samo da je autentično, da sam to ja, to je meni. Tvoja glazba te odvela i na kazališne daske. Kako je do toga došlo? Znači da. Čak 2 muzikla su u pitanju, Jadnici i Pacijenti. Pa, znači ja sam bio taman, tad sam prvi put opisao pjevanje, bio sam nekoliko mjeseci kod profesorice Mime Karavule i pa ja sam se još bavio aktivno sportom. I sad ona meni kaže, imaš audiciju za jedan muzikal, a ja sam totalno veze, nemam s tim, treniram 2 puta dnevno, još ovak velik, kakvi muzikli. I ja kaj ćeš, odi na audiciju, uglavnom na kraju me digla na inat, kao šta, vjerojatno nećeš proći, pa zato nećeš otići. Ma rekao, sad ću otići, sad ću, samo da ti pokažem, sad ću proći. I odem tamo i znaš, kad si opušten, onda ti najlakše. Otpjevao sam stvarno dobro. I na kraju, da skratim priču, prošao prvi krug, prošao drugi, prošao treći. Da, i just na kraju sam ostao u sastavu jednog jako lijepog muzikla, upoznao sam jako puno ljudi i jako mi se svidjelo. Koja je tvoja uloga? A ja sam dio ansambla, tako da ti mi u pravilu smo u nekim velikim plesnim brojevima, nemamo neke izražene velike uloge, ali tipa u jednom trenutku, pošto sam najveći tamo glumim izbacivača, u jednom trenutku sam konobar, pa se presvučemo iza, ali sve u svemu jako mi je bilo zanimljivo iskustvo vidjeti koja je to pozitivna vibra i ljudi koji uglavnom žive radeći ono što vole. Jer nažalost većina društva nije takva. I onda ti ovo baš onak te motivira, ja želim tako funkcionirati. Koliko je teško bilo uskladiti glumu, pjevanje, ples? Pa, to ćete možda tamo Tihanu, našeg koreografa, najbolje morat pitat. Pa bilo je nekih borba u startu, samo opet imao sam sreće da ja sam taman tad izašao iz svijeta profesionalnog sporta, iako nisam plesač. Mi smo radili stvarno neke napredne pliometrije i tako neke stvari fizički zahtjevne i ti mi pokaži i ja ću ponoviti. Naravno, neće to biti ni blizu nekog plesača, ali će izgledati koliko toliko okej. Mislim, gledalo u redu, da, koordinirano je, da. Tako da, sport me izvuko u smislu da mogu ponoviti ono što mi se kaže. Hvala li ti sportski dani? Pa, ja i dalje treniram, tipa idem u teretanu, odem tu i tamo, odbojku na pijesku, odem na tenis, ali od svega mi najviše ljude vidim, s ljudima sam u kontaktu, mislim, prvo sam 15 godina u odbojci i to život mi je bio odbojka, ali najviše mi fali kompetitivni duh, da odem na utakmicu, da napravim neki poen, da se izderem, to mi najviše nekak fali. Jer glazbi nije to, glazba nije kompetitivna, sad ću se ja boriti da otpjevam bolje od njega. U glazbi je poanta, ja ću biti svoj, ako je to dovoljno, dobro, super, ako nije, radit ćemo, bit će još bolje i to je to. A u odbojci uvijek imaš protivnika, uvijek imaš 6 ljudi s druge strane koje želiš pobijediti. Možda mi samo taj natjecateljski duh malo fali. Imaš tu cijelo tržište glazbeno za pobijediti. Da, dobro, da. Ne gledam to tako, ali da, recimo. Nisi zanemarija ni obrazovanje. Misliš li da ćeš, to jest planiraš li ikada raditi u struci? Jel te to privlači? Da, apsolutno. Nešto sam, opet, neću sad ništa najavljivati, ali već sam neku, opet kombiniram nešto. Znači, vidim se kao lika, kažem, koji radi puno stvari i mislim da je marketing dobra struka baš za onako, jako je glazba je općenito taj svijet evenata, PR-a i to. Mislim da ću se uklopiti negdje i da ću, nadam se, naći posao koji mi spaja, znači struku što je marketing i moju trenutno najveću ljubav što je glazba.
Sad vidjet ćemo koliko brzo će se to desiti, hoće li se desiti, ali ja ću se svakako truditi da se desi. Jesi li već pokušao naći posao? Kako gledaš na tu situaciju? Imaju li mladi prilike? Pa ja mislim... Ili treba biti inovativan? Ja mislim da kod nas vlada općenito neka negativna vibra traženja posla. A mislim da, iskreno, sad će mi mnogi zahejtat, ali mislim da ljudi trebaju više raditi na sebi i onda kad ti stvarno dođeš na neki razgovor i kad tvoj CV stvarno izgleda, naravno teško je naći posao, ali recimo online tečajeve možeš polagati. Znači to ti ne može danas svi imaju internet, ti možeš otići na Udemy, ne znam, položiti 10 online kursova i kad ti neko vidi u životopisu, gle, on je položio 10 tečajeva online, znači tečko je ili cura je proaktivna, želi raditi. Mislim da su to neke sitne stvari koje na kraju rade prevagu između toga ko će proći u sljedeći krugu razgovora i ko će dobiti taj posao. Tako da mislim da ljudi najviše trebaju prvenstveno, sustav je takav kakav je, ali treba prvenstveno raditi na sebi da bi stvarno, mislim da sve ti ide lakše. Ima izreka kao što više radim, to više sreće imam. Kao, da, tako nekako. Evo Mate, puno ti hvala, nažalost naše vrijeme je isteklo. Ti samo, ja bih voljela za kraj da predstaviš i svoga svirača, novog člana Dua. Da, gospodin Tomislav Leko, ovim putem ga pozdravljam, me prati na klaviru danas i to je to. Čovjek super svira, sve ćete čuti sad. Nadamo se da će suradnja biti uspješna. Hvala puno, bilo mi je jako drago. Dragi gledatelji, bila ovo još jedna zapadna strana i za kraj ćemo poslušati kako zvuči ovaj novopečeni Duo. When I heard that sound, when the wall came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I was thinking about you. Seconds from my heart, a bullet from the dark. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, with poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. It was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the wall came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I was thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I was thinking about you. Bleed ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone, but the love is gone. Carrying the load with wings that feel like stone, knowing that we nearly fell so hard, now it's so hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, when the wall came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I was thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I see. I was thinking about you. When I reached out for your hand,
when the walls were caving in. When I see you on the other side, we can try all over again. When I heard that sound, when the wall came down, I was thinking about you, about you. When my skin grows old and my breath runs cold, I was thinking about you, about you. When I run out of air to breathe, it's your ghost I'll see. I was thinking about you, about you. It was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love.